Political scene. Marauria atiriri. Icungwa ritigire na thina. No marauria atiriri. Ni njogo iratindika hurubarui. Kana hurubarui ikuite njogo. Hurubarui ikuite njogo. Itunda icungwa niro rirorera. Icungwa nario rikarite. Rikarite aria mwena-ini rikirorera. What is happening? Yes. Bururi wa Kenya is a country full of surprises. Yes. Ndani ndagikwira. Is full of surprises. Who could tell ati shift te ono ikorwo kuo muthenya wa umuthi? Gutire. Very few people. Gutire. In fact ona andu aingi ni mariganirwo ni mundu ucio. Yes. Mariganirwo niwe. Ndoni akora twikire kwina kabaya election na kou. Kora twika kauta gwika atia? Kauta kwachonoka. Aketoe mundu uria. Akegwe ciaro na demand cio. Akioka kijana demand ya kuririkania mundu atinde ni wega ukigirira ihwa riri. Ndigetha gutuike atiriri. To kwaria turaragia siasa. Nego koini maindira koini maitaga. Na munene igire atiriri. Maririe maundu maria mahitukite. Maria megwe na maria magoka. What does that tell you? Ndauga ndegumuteithia gutua Kenya Singapore. You know, Singapore, Congo, look at something big is coming. Like a two at Kenya no. Will you just be ready for anything? Yes. Especially modu mengi siasa. Tiago kana kuwa ya modu ndio woro wa siasa. Siasa tigana. Siasa wachana. Ikona menyewe. Ni tigana siasa. Wachana nayo. Ndukanareke ingire ngoro-ini yaku. No reciragia tondu ni kuririkana hindi mweri. Munene uria wi kuo tha ici ri. He hindi athiite kuona munene wari ho. Wanyita. Yes. Uyu menake ri, mararia nake ri. Akimwira atigane na ithe ni hindi akorwo nyotu tawe to. Namuonire. Aguruke thayo. Aguruke ora muthuri ucio. Awiria we woniki woka na Israeli hindi akorwo meria Bilitoni. Etoro ndungimuona. Agicokera. This is Kenya for you. This is my brother. Can I tell you something? Yes. Unaona tuweka 2027? Tuweka 2027? Yes. Nuona amare itaka United Opposition kana ni Opposition United Opposition. Tuweka 2027? Yes. No make. No make. Woigwete wira no akire no shares. Umuigwe ku thiini riu. Yes. Umuigwe ku. Ku thiini. Ku thiini. Riu ni wararia ku akiuga ni turonire tohoro ngorwo wi mwega twi guku. Turonire kaba kwa mundu kwaragia thiini. Na tena turambire gucira uhoro wa agenda iria igutwaricio na mbere ni undu wa inyue muingi. Riu ri wambe menye atiriri ODM nigethe rute wira na UDA ri kwari nginya na ona ta ODM by the way kwari nginya na report yetagwo ya Nandiko. Nwanyita mauga kuigira thiini wa broad based ri maraiga atiriri kindu kia mbere ona tutariririe undu uriku ona uriku report ya Nandiko ya mbere kiatia igirirwo iru metha-ini na twike implemented. Yes. Munene ucio ni ndiraigua ati ndi aracokia thimu uria kwagirire ena kou ati ndacoka kuigua kiugo kiu Nandiko ringi kiiguire ku Kalonzo atindire ku akihora magitaimu kou ndio atumitwo mena icung'wa. Yes. Nio mari no horo riku ucio no horo ucio nio matongoragia nyamu yo. Yes. Na mageuka na point ya 10 njega muno. What happened? Na hingore riu ODM yatwikire ati ni kuingira thirikari makiuga ona turaingira nigetha tutigire horo ucio na no wa implement wo wega. Riu ri kione njogo na icungwa na Wilbaru. Wilbaru ikuite njogo. Icungwa riro arora rione njogo kana ni kumbuka kana iguthie mwena uriku. Reke tuge hau ri. Atire riu ya kaput. Na digito hai kwa live member. Member wakano. Oh, I remember. Don't you remember? In fact, na dari delegate. Wakano. Misema ndio yetu ni dari ya. Ndiye member. Oh.